Ibihe byiza mukunzi wa Minembwe TV kandi twizere ko umeze neza aho uherereye hose. Uyu n'umwanya makuru n'amakuru tugiye gutangira tubabwira zino ngingo z'ingenzi. Wazalendo basohoye itangazo bavuga ko bashobora gufata Bukavu ndetse n'ahandi hose hafashwe na M23. Turaza kandi kubwira ko aba FDLR bagomba gutaha mu Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba. Nanone turaza kubwira kandi ko ingabo za SADC zizanyura mu Rwanda ziva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikaze n'amakuru ya Minembwe TV mwategure kandi mugiye kugezwaho na Nkunda. Amakuru yacu reka tuyahere kuri inkuru uvuga ngo Wazalendo basohoye amatangazo yuko bazofata Bukavu ndetse n'ahandi hose hafashwe na M23 vuba bidatinze. N'amatangazo bashize ahagaragara kuri uyu munsi wa kane ku minsi 17 y'ukwezi kwa kane umwaka turimwo, basaba Perezida Felix Tshisekedi indege ya gisirikare, banamubwira ko bafite abasirikare nibura bagera ku 6,000, banamusaba ibikoresho bihagije ndetse n'ibiryo zo kwifashisha bari ku rugamba. Ati abo bagera ku 6,000 bari mu bice za Bukavu, Uvira, Kamanyura, Nyangezi n'ahandi hose. Bose rero ngo bambariye urugamba kandi bagomba gufata Bukavu n'ahandi hose hafashwe na M23. Ni itangazo riri mu rurimi rw'Igiswahili mugiye kumva mu kanya, aho bavuze ko bafashe ibice binini biri mu mujyi wa Bukavu ngo ndetse na za Kamanyura, ariko twabutsa ko Kamanyura bivuga ko imaze iminsi ikontororwa na M23. Reka mbumvise rino tangazo, ariko muri gitangazo kandi yavuze ko uwo muyobozi wa Wazalendo yavuze ko bagenzura ibice binini bya Nyangezi kuva Nyangezi kugera Kamanyura, kandi banasubiza Perezida wa Kongo kubaha ibintu byinshi birimo ibiryo n'ibindi bintu byinshi bitandukanye n'amasasu kugira ngo babashe kwirukana M23 mu bice zose igenzura, harimo ibiza Bukavu ndetse na Goma n'ahandi hose. Reka mbumvise iryo tangazo wasonye riri mu rurimi rw'Igiswahili. Amagambo maze kubwira haruguru namwe mu magambo agize iryo tangazo ugiye kumva riri mu rurimi rw'Igiswahili. Tekeza ko nagusobanuriye muri make uko uwo Muzalendo yari kwavuga. Yagize ati: eneo yote 2 kilometri hapa na Nyangezi. Sasa hii eneo yote tumeidhibiti kuanzia hapa mpaka Kamanyola mpaka Nyangezi yote, na nimezunguka Nyangezi yote. Najua wazee kama mmepata habari mingi sana na mingi mmedanganywa. Watu ambao wako mkazi ni sawa vile hamupate gisi ya kuwafika hako, sababu kila mtu anakuya mungambo yake na anaeleza. Unasikia tunafanya maoperasyon depuis liko mwa hii hali hapa. Nishafanya operasyon 7. Na ile operasyon 7 kama adui ya pasulaka hii njia kwa kuweza kufika Uvira, ni sababu nimemfungia hapa. Na hapa nikitoka tu mjue kama Uvira na kamatika na adui anaendelea kupata njia. Tumesaidiana na magrupu za armee za kutosha kama vile CNPSC na magrupe za armee za Bakirikicho, Shukuru, Kifuafua, bale bote tunashirikiana na Barele Itongwa. Sie bote en collaboration na Synergie, tunatumika en Synergie. Sasa wakati tunatumika tunajua kama sisi tumepungukiwa zaidi, kukosa vitu vinaitiwa vifaa. Vifaa ndio inatukomplike sana. Lakini kama saa hii tulishakuwa deja Bukavu, tuko na probleme ya communication. Tuko na probleme ya materiel ya vita. 3, tuko na probleme ya risasi. Na probleme ingine ku niveau ya finance. Mnajua kama kupata rasio ya kukulisha majeshi zote haiko blagi. Na waza hapa kwenye tuko niliweza kusabia basoda wenye biko angaje mwa hii front. Tuko au moins plus de 6,000 benye tuko engagé mwa hii front. Na wakati tuko engagé mwa hii front plus de 6,000 personnes, vraiment kupata chakula ya kula ni shida. Ni shida, mais tunatumikia gouvernement. Na wakati tuko tunatumika sababu adui ameamvoire nchi yetu, na sisi hatuwezi kuiacha kama watoto wa nchi. Tuko majeshi ambao tumejitoa kwa kuweza kusaidia nchi yetu. Gouvernement tusaidie. Tusaidie, msione sawa vile mzaa. Sababu sisi tukishindwa hapa na Kinshasa watawakuta. Sasa msifunge mikono Kinshasa muwazi aseme kama sababu tumetia kaka amani kidogo mwa hii eneo yenyewe tunakamata, yaani tumemaliza. Njoo kuanja.
ndio kuanja sasa. Mutie mabateria marsh, tusaidieni. Huku tuko na maeneo mingi yenye meme avion petit porteur teza shuka, na ile petit porteur kushuka na mtatuletea vitu ambao tutafanya navyo kazi. Fikisha hii habari kwa excellence chef de l'etat, ayue kama vraiment tuko hapa tuko tunapigana sababu ya nchi yetu. Hatupigane juu yake, hapana. Tunapigana sababu ya nchi yetu. Sababu hii nchi kienda tutashindwa hata kwenye tutaweza kutia ligoti. Na ndio maana tumepigania zaidi. Vraiment musikie hii hali yenye tuko tunalia shi sawa vile wazalendo. Muelewe kama tuko na probleme yenye ko tredi. Okau hamubikamate au serie. Vraiment sijue kama tutabutire kunini. Merci beaucoup, ile nje nilikuwa nalomba. Akaba yasoje avuga ko President agomba kubafasha niba tagira icyo bakora bazakomeza bagere na Kinshasa abo bita abanzi babo. Twabutsa ko mu mpera zinga rishize wazalendo bagerageje gufata ikibuga cy'indege cya Gavumu ariko ngo baza gusubizwa inyuma na M23 igenzura Bukavu kuva ku minsi 16 y'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka. Amakuru yacu reka tuyakomeze kuri inkuru ivuga ngo umuhuza musha w'u Rwanda na Kongo yahuye na President Felix Tshisekedi. President Felix Antoine Tshisekedi wa Republika ya Demokarasi ya Kongo kwa gatatu yahuye anagirana ibiganiro byabereye muhezo na President wa Togo Faure Gnassingbé. Gnassingbé niwe uheruka kugenwa n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe kumuhuza mu bibazo bya Republika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Presidency ya Republika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko Tshisekedi na President wa Togo waruherutse i Rwanda baganiriye kuri gahunda y'ibiganiro za Rwanda. Yagize ati: nyuma y'uyu muhuro wamaze hafi amasaha abiri President Faure Gnassingbé ntabwo yigeze avugana n'itangazamakuru. Birumvikana ko uruzinduko rugufi i Rwanda ni Kinshasa ruri mu rwego rwo gusubukura inzira y'ubuhuza k'umuhuza musha wagenwe. President Faure Gnassingbé yagizwe umuhuza musha w'u Rwanda na RDC asimbuye kuri izo nshingano mugenzi we Jean Lorenzo wa Angola wahawe kuyobora Afrika yunze ubumwe. Ni Lorenzo wegwe kuri zira nshingano mu gihe ibyo guhuriza mu biganiro Kigali na Kinshasa byasaga n'izatangiye kumuyobera nyuma yuko ibihugu byombi binaniwe gushira mu bikorwa zimwe mu ngingo byagiye byumvikanaho zirimo iyo gusenya umutwe wa FDLR. Byitezwe ko nyuma yo kuva i Rwanda na Kinshasa President wa Togo agomba no kuja i Kigali aho agomba guhurira na President w'u Rwanda Paul Kagame. Hagati aho FDL bagomba gutaha mu Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Kayikwamba wa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri wa gatatu itariki 16 z'ukwezi kwa kane, Minisitiri yabwiye akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe umutekano ko FDL idafite umugambi wo kuguma mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi ko bagomba gusubira iwabo mu Rwanda. Ni muri urwo rwego twemeza ko FDL idafite umugambi wo kuguma muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bagomba gusubira iwabo mu Rwanda kandi kuba bahari bitanga urwitwazo rworoshe rwo gutabara bidafite inshingiro kandi ko u Rwanda rugomba kumenya ko iki kintu ari kimwe mu bigize umuragi warwo. Igihe kirageze ngo duhagarike ibi guhagarika kubungabunga FDL nkuko zatangajwe n'impuguke z'umuryango w'abibumbye. Minisitiri Kayikwamba yatangaje ibi mu gihe abayobozi ba Kongo bakunze kwemeza ko FDLR itakibaho ahubwo ari urwitwazo u Rwanda rukoresha mu gutera Republika ya Demokarasi ya Kongo. Mu yandi makuru nuko ingabo za SADC zizanyura mu Rwanda ziva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango wa Afrika y'Amajepfo SADC wasabye u Rwanda guha inzira ingabo zawo ziri mu burasirazuba bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe zizaba zishaka gutaha. Amakuru avuga ko izi ngabo zirimo iza Afrika y'Epfo, Tanzania, Malawi zemerewe kunyura mu Rwanda ariko igihe zizatahira ntikiramenyekana. Tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimo abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Epfo SADC bafashe umwanzuro wo guhagarika ubutumwa bw'uyu muryango muri RDC bwari bwaratangiye mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2023 basaba izi ngabo gutaha mu zikiro. Izi ngabo zari zarahagaritse kwifatanya n'iza RDC kugwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 nyuma yaho mu mpera z'ukwezi kwa mbere wafashe umujyi wa Sake, Goma n'ibindi bice biwukikije. Ubu ziri mu bigo bitandukanye mu burasirazuba bwa RDC aho zicungirwa umutekano n'abagwanyi ba M23 ndetse ni nabo bazifasha kubona ibyibanze mu buzima, amazi, amashanyarazi n'imiti. Wakoze kubana natwe muri uyu mwanya w'amakuru yacu ariko twekubutsa ko byoroshye kuba wakanda aho hasi yanditse subscribe nimba warayikoze
kora like, share, comment kugira ngo ibiganiro bigere ku bantu benshi icyarimwe babone amakuru ateguwe neza, amakuru yizewe tahande wayasanga uretse kuri Minembwe TV. Rero n'amakuru ya Minembwe TV mwari mwateguriwe mwagejeho na Nkunda, ariko mbere yaho reka mbanze ngushimire wabashe gukora subscribe, nibyo agaciro cyane, nibyo ingirakamaro kuba tugufite kuba warakoze subscribe. Turagushimiye, ukomeze ugire ibihe byiza kandi Imana ikurinde duhure mu makuru yacu ataha. Nje nitwa Nkunda, murakarama.